kumva gutukumva wana ndachapima numve Ibi yamo don't want peace yani nanje nari narabuze mbeho agahekuza wari wahora he umva je nari nagiye nkukunye nahora ngaho hiryo muri Kenya none wata kagahekuro cagira kwa kuye today ndabulizwa no guhonja niyo twari gukumburanye Afu ninduki aka wa wundi uyo ndobo wewe yagiye he mugaya holimo rumba biragoye ni hatari sasa ndagiye kubwira mama achaza kugushorera agacupa kamwe sawa winagarutse turavugana muka basha nusarakiye ko babuze batarigeza gute akadonga amera ndinju inzu kwe kafuni nyinshi sinyeruka kuangwa ntarabaza kuzigura kwe Hola mukiriyo safi neze neza ndashima nawe yo je namanyama mbe kari urashora cyangwa uradadaje adandaza ayo namara sasa rero mbe ufise amavuta y'ubuhe bwoko ni byinshi wivana yushaka kuri yose ndafise unara yarangura ubu prafo twose urumva ugiye aya ntamuhota reka mwereka ya mo giye mu rubanza ubiriza ya ubiriza reka none guhonja reka n'ubugoro barahonja ntabwo wowe cyangwa ntabwo yose arahari arirabura nkande ngo kandi aye rero arahuranye n'ubwo rukoma kwawe kare yandi mfise rero uya urumva oya manzi yumvirize nawe nyene utumisa utu nebe ndabe hari ni original hari ayo sinda yakunda jewe mwe nayo mbega zino parufe parfumota neza wose ni rero mwereke urumva yani mu rubanza shaka baze kuguma bumva kawudere kumwe rero mwereke we ntubona na kano kantere ambwa oya ni sawa ni nuki reka rero mwereke rero gakwiranye n'intuze wakabona ka asisi mwari ubajana ni costume yirabura urayibona akanisa kandi we urazi ubwenge umve hanyuma gituko hano kumva gutukumva wana wewe nta morane wewe ngo ushaka nako wayiguze ko wayiguze ngo uza ukayima hata na nahe to no kuguha amahera wewe amahera oya nabura bucuma amahera kubera ngo wayimara nta morane nako wayiguze nariko ndapima oyeka nariko ndapima oya yari isambitana yumviriza oya ntayiri oya ndakuna kabirimo oya oya mimi ntayiri umviriza ehereba ndakwerekeye mbega ehere biriya yego ndabona mbwiye umwanzi yigumana iyi kora nkiyi urabona yaheze nta nuwundi mukiriyo nayize ushaka zibi ni muyingari abiriya hirya nyene cyangwa yareka ndaguhe iyi nyimbuze VIP iyo ni VIP wayibona kandi urabona bivaye n'agapira wambaye munsi harimo udukurere akana ka Lion akanyene ni sawa ututwarira ari tubiri rimwe anesha ndakugabanya ndakugabanya nana hananga hose ibihumbi ijana gusa kuba sase nkari muga kari wowe n'ubugendo mpa ibihumbi ijana gusa ijana tuhamagara komiseri twandike ijambo jeza kubambutse serera ku musozi ijambo jeza kubambutse harufe y'ibihumbi ijana
bwo kubona imigagaro wamuhimbiriwe tugumye ibintu byawe hose wamengura umuntu uri kwanduza parufe y'ibihumbi reba sigaye kuganire wowe yindamye wowe sinkora ko jewe reka waje kuva mu rubanza ariko ngo tuvugane ingo garuka hano usanga wemeye ibiki gabo rero nubwo muhungu waze kunshorera yino ntuzura urabona wayimaze nta nundi muntu nonayiguze azoyigura none kandi urumva ukuntu kamura kamota fresh urumva akano kamota kinigi banza urinde ndakubwira n'umuti kandi tumusezana banza ureke ndakubarire turamuti reka ndakwereke none reka ndakwereke ndabona neza turabibyanditseko abonye bwa busuma ujya imigagaro mu kositime ngo ibiki urabona iby'amavuta nari kuyakuzanira yaguze kandi wari unagiye nari kuyakuzanira kwe shakwa ni kositime twawe oya reka banze rindiye rega usanga harimo n'ibindi hereye oya reka oya kura gawe nawe sinzi I want problems always. Rega reba nta kindi kirimo hereye oya kura nta none iyo prafo bagize iraheranire namuciye igiku tuza kuyigombora reka nari ngiye mu rubanza oya genda reka nari ngiye mu rubanza kakini kivovugana unyibona kuta parfo yanyu urayimaze kugira ngo bazikuremwe mw'iyo koti oya tuza kuyigombora sawa ibidandaza by'ibisuma gusa uzopfa wihambesha we nawe abeto abaruguru bakiriya buno munsi ndabona menga ibibiriti by'uno munsi turaza kamengo kimwe cyagiye kandi ahantu biharaje kunyi ahari ibibiriti 8 tarize kaba gasira cagura muri izi za kariso za ngupfure akira barabuze nakise umuntu asigaye yanda nk'uwandi ubugoro ku musigiti izina ry'Imana baba bisubiza ku gatumba yewe ona menga kwanza ndisigika kiriya reba ucagure ngaha nyene tuguha utuntu aho utuntu twose uza gushaka uza gusanga turi ngaha nyene uradandaje ni kwa sambari kwa ntazimba wijana sasa ibintu ndimo ndashaka ko ntabibona ushaka udukino aha nyene jewe fise sheri my love aiwe utuntu baradukunda akaba kitwa Active. oya rero rumva ejo ni anniversaire ya my wife my gore me kandi bisaba kazire neye kumusiriprena shaka ndamujirire isiripe nakupongere birajana isiripe urumva isiripe kandi rero bisaba afise ibiro bingahe murangana umugore wange urumva sinzi mugaturambarana ikagenda dutuna abakobwa barera ni size 18 ni size 9 urabona iya yambaye reriyi acaba ni Minaji urayibona wone iramota yego nahazo bindani nzokwigera noni yi yaba yapana kandi ariko n'umuzungu ni yaba nawangana nkuko agana nkuko akari icyuki iyo muroka reka nakuzanira iyo bita iyi ni y'abanyamerika iyo nitabo niri turabe asa nkuku akanisawa ako ni sawa reba rero mewa imarumenya gusa nanga ibihumbi ngo ni anniversaire ni anife yumva birimwe amahera aho ni 15 byonyene abe gisoja kwishe nkani muriye no mugenzi caraguhana na kantu mbe nta kana yisiga umugore wanje nakariso ya 15 aha oya muracara abashiri oya umviriza nafuma nja kugura imwe y'icuma reka kubera umugore wanje ni mwiza cyane
nakariso y'ibintu n'abandamugayishije cyane banzu urebeba banzu urebe iyi kariso wewe sara banzu uyirebe urabona iyi itamukwiriye jewe njotse iyo mukwira kweri mugabo yego ndabiheje oya yego reka ndabihebe we safi we ndaza kukuraba jewe reka mbanze ngende no wewe turaza oya banzu urindire burya ngaha mu muji burya mu mwana w'imperutse bari bagiye kuwinyiba ikibiriti byari bipanze vuku hari 8 ubu rero hasigaye 6 iwana basuma bagwiriye imana none ubona nkawe nk'umusuma ndamufashe yanyivye noca ndamukorera iki nkaho umuntu yanyivye nk'uko ugwembe ucumutabira kugwiza namaze kugwiza jewe rero iyo mfashe umusuma canamubwira te iba itatata wowe rero ikariso yanje zari zibiri abo turasanga mwavyo ibintu byo kuriye mugasamba yawe nawe zari zibiri kuko musarishe kweri yawe nawe hamagare komiseri oya hamagare komiseri ndakubariye ikariso yanje gutwara ikariso kugira ngo akana gatuntu yego ni poitrine ako ga poitrine kare si poitrine reka we ini poitrine oya ahubwo vyikoze satani aragerageza satani n'ubundi satani akorera mu bantu none nkino yitwara kugira ngo hari ikisa oya yari inahinduriye yari poitrine mbe wa mpungu ni satani mbe hajya ngo uruje kugura iki jewe reka tuvuga uyabanza urindire kuramo umupira banza niryame kuramo umupira banza reke basinda kubwira nubwo kuramo umupira urya rero utarabona unafatiyeho utatira kw'ijosi kuramwo umupira two turaharaje nawe kuramwo umupira kuramwo umushenzi uwa mbere yanyivye ikibiriti nawe uco twari kare umuntu w'umugabo imbwanana imbesire komeye kuramwo umupira none have none nyene ndawimenya